Echo kubanza nareba uyo munagambe cyesongore kira Rasta Chaz yamuhandikira bamwe nyo Rasta Chaz no yampandikire cyesongore echo kubanza kiba kweta makatugoro ukawe akampandikira okenda kikibiri nyo kuna kiro mu studio bantera bite byasigara byona nakora ki niza yampandikire cyesongore mbakete ndebera konka studio yenka shitwantu gamba ngutongera mu raise amani ruyare umusindo tugwakora ki tugwata akacandika yagaruka yakishoza nicyo nakitwara owaveini by then vein wanyonjiro so ninkwebaza konka ikinde kinaninza korerukana nacyo nebintu bibere cyo kubanza bakamaba mabara nono uraburukanya ndiye ninkwigura kabara kanje mumpo muzinye tera mwene nubwo bwiro butwenda tubarebe ni mu muri kwagera Rasta Chaz twokwe ecyakabiri harwa abandi abantu abaragire muri Rasta Chaz weka mwamurigira yabwa cy'abantu mutakumurigira yo bati aba bantu bakamera bo kureba utakabo ino mukoro utokateka teko ngunoza kuburyaho bashango mu mbuga yawe bashiriro mu muntu n'abantu barbize abantu bo kureba bamwe bine radio zinde zibakoraho binamaka obakwateje obakwate kabiri kace bize bakoreki bakwatira mu kintu cyawe turonda content ebe byo kuronda content yena nagironda by the war no mukana aronde bintu nabigita na editing kandi kindi yo wota kumuha respect ari abandi abantu barahemba muha respect so niwe ine kurenga wayenyigaho wabanka bashayishayo kube kwasira mu bantu wabo bakakora ki bakarugama ecyamuheru n'ecyabantu bitu abahurikiza abakunda music yitu ninga yacaje mazima ntugumanta shwara twagumanta korebe bintu ukaza kurra ngo harimo abantu bisatu harimo abantu bitanu dene oriya karga kampara na kese kamera basubira bayaha okurugo media houses za stars mwana zimwe abeshongozi banwali bitu ba presenter bona wabati aizoba turi on press conference ya mwana witu Rasta Chaz ninga kicyarese Rwanga akandi abeshongozi bona bo kureba mekozeremo murumo gw'amani kugira ngo bamujweke ekirunga kafonda wa music yitu ya Western Uganda so agonugo murabo kwitu gwelizo kandi of course nza kubanza beshara twakireho abeshongozi bamwe umuriyabo barya tugambe ahashongejo ebaike enjiri tutiteka hona then tukomeza mambo rapora ushara then askandira no kwatira anda gake atwanjura nesho ngisho yaine hao tantira twakwatira oyi bari munonga katushabe nko kuturi umuzira rya patri nerya mwana njya mutumoro kwera amina mukamaranga tata tukusima tukwebaza abo kuba buri umwe wamwiha ahari wamusyaha kandi tusimire cyoco cyamagara ayi mukama witurukira biyona mwene mukama reba turiyaha abanyamahurire ku rugo media houses takushana ahabwe nshonga ya Rasta Chaz mukama ubundi ebitandukwa biti biba serious kunkata kuburwa mechi kuzwangamo muntu shabangu iwe mukama rukira biyona tutebekanse tutabe kishwaro kuyaho tube icyo kureberaho iki twatandukanye nse kitashekerwa kuyo buri umwe ahime cyo kwega ikirize ngo ikintu cyona wakikwasomuka kirabyo misho gawe mukama nkibasika baniyo watuhabura baniyo watubera kamera namanda gatawaho baniyo watubera buri kimwe byo makano ke nobwongo bwe burgemeke cyonka ekikubasa kongera industry yitu Ankole na Uganda kandi n'ekikongera Rasta Chaz umuyo mukitinsa kikamusya umukindi denizobero y'ebiro 20 byo kubanza tukamuzweke kirunga abwemirimo ye yakoze rayi mukama ibyo bitwakushaba n'ibiceko kiyono kimanya mukama ukajya ngutakesha mizekano akito bawamanyire bitwenda gambe ibindo bitongeraho twashaba turawumwizina y'umwana wa Yesu Kristo mukama witu amen n'umuzina ya patri ya mwana ya mukwera amina uzimejesha bamushitera urubuga rw'amani so izaga uko yanzura yakutandikira aha umweshongozugu tubanza ko yatura abanyamahurire mu bombi tizere yanzu no mweshongozi n'ibibana watire bara ibanda jine bazwe ko Rasta Chaz ki ngateje ne bara wasinda no kora mazina Princess na nyina shemero kuba ni mwebizo turukujweka Rasta Chaz kirunga cyamani amazina ni CJ champion
nashemerwa munonga kugira ngo ija kujweka Rasta Chaz Kirunga akiriho. Thank you so much. Okay. Uganda dunia kwa chat kanga ka kugunwa watu ajurisho. Praise God. Amen. Amazina ni banyita Queen Marion Chakyo. Ndio mwishongozi, ndio mchara w'umushubuzi kandi ndio munyamakuru. Nije hanshonga mpango kwegita abatahi banje kubasa kujweka papa witu Ekirunga habiro 20 tukumusima omuga muhangu na no kutangiraho industry yitu especially Western region. Okay, thank you so Uyu much. mutara w'umushubuzo. We no mushubuzi. Ndio mushubuzi. Nyine ni ndirinjira bintu bya likazi nyine bara, nyine okay nyine hotel. Na bono rukunye ndoshanga escape lounge roundabout nyine and another branch in Katete and in Ruti. Yeah, ebintu nebyo. Amazina ni Shaisha Yuji. Nabakira munonga mwe bari kwiza kusajika Rasta Chaz nanye mwenira kumuzweke Kirunga nkaba ni kuko bagamba reka twena tumusajika tumuzweke Kirunga chamani Wewe mshobozi ngiyo mwashongozi business woman ya amazina banyita Jose n'umushongozi wa Western turahano yaba nyoni mweta muzeyi witu ya turahano kumusajika nano kumuteka ikintu cy'amani ejo bakwete Kirunga ninga kumwereka ikintu cyakozere kuteka cyo mutanga mu Western music industry we kumwereka mwine cyatworire cy'amani turiyo tumusiba. Yeah, thank you. Nabanyita Matenre Kirunga nyo nacu muzwekire cyari wanje umunyamani so no respect impan yo yakwita Niwo kibike. Yo, amazina ni Boruti International. Mr. Kile Kachichere. Twena tuizahabwa Rasta Chaz. Ekintu kyendongo omuri Ankole umuntu otakuma Rasta Chaz ubwo nibanda ko mucenga. Mwenu weswe nkuru witu wihire endongo ije kikachendongo yitu kutera hate yitu so tuiza kumusupportinga ani ntubasaba n'abayoko izoba kurahike muize tumaje bari muno respect. Okay. And of course, amazina ni Shukran MC Organic West program no mneserezo nkaburijo. Atwarga muzakwacha NKORE atwajure nshonga then tuzhaja na jane tuzirabemu then arabaye neseta twereze arabaye no kabuza twereze Ulikuwa base kugira ngo basagita hitafari kujweka Rasta Chaz Kirunga no shitugambire kugomba mbamakuru kuwaranje tongeraho shitugambire kushijeje Afrika twakwakira MP Ebare munonga izina ryanye na nargambire ni Valentine muhereza Kachaina kunga nkoko wahora MSR gamba nyine kiteka teko kandi cyahwire cyo kugira ngo nyensya ubwire bwabwakire nyenda kujwekera abanya-Uganda umuceke cy'indabe nimbagambira umwishengero rya Uganda so neza kuba ninyetwa honarebo muhereza Valentine ungawa yenda nuza kuba nonyeta honarebo Kachaina kandi nyigereza ngo ibintu nibasika abo kubana naha yimpikire nkanta kumanya ngo nikora ki ngo nikibaho kandi ngo buri omari yaha no kimanya mwenu icyo kubanza nyenda kusima mukama abo kureba ngo iki kitwatandikire nkababiru bashatu kiriyo nshikera hatyaza omisho ga kamera ubwo nchimanyisa mucyazo umunsi yone nyakira aba kamera bona kandi ninza kubagamba amazina abo kuba nindebaho TV ariho NKORE Media ariho mwana witu Western Media ninga shikansara Amoni ariho abanywana bitu agreat African TV Western Radio Western na nabandi bingi munonga nimbasima icyo kubanza ngo mukora Sky TV. Thank you so much omuntu gukorwa burizo bitaranangwa ne bya Rasta Chaz agarahanga NKORE nayo egira no kugira ngo umuntu utare ikintu a TV na za social media ikintu cyakora ki akireba ka clip katambura status icyabenkera kinga na habaho urugambo sangana uruburomwe konkati mukozoro mu mugwamani saba besongoze tutera abantu ba kamera abo munga samari cyakabiri ni nyakira besongoze mwena abayetu abakimanyaho kumanya muntu enda kujweka Rasta Chaz Kirunga hate iki kintu kikatandika kita nyowe kunagire ahishomero
bimwe nayegere nkashanga ngo okusucceedinga okugira step yiwatekinga tukwetagisiwo wenyine nko muntu kugira ngo umuntu wo ryacha rukombe kenzu yamana abantu bari yo musanza ngo nubwo kuba wabo waki uwakabi konka wabo ine cyo kuba wera nabo bakombe kenzu zikira zikagira ekizira hodeni wokombe ke yawe hatubahi ko mucweka mbajyango cyicweka cyine ntunguka konko mutakubasa korabo mu ruguto rufiri akaza kwiko wawo wenje huri so nareba Rasta Chaz twena tukozere konka nareba Rasta Chaz kandi ruhanga yanyamba akanatura rwe bikona yargayo natura hihi nanye najya tkonko umushizo ukakoze urumurimo gwamani kamiliyoni kayayishongwire ngo basimo genza bwacho gumuntu amirumo yone yakoze rabandi yimukumanya nanye yinkureba ahabwacho takugire ngeri eyitwa kubasa kumutebekanisa because nyowe nkanye kabe natandikire nanye natandikiza comedy nayitiziya kunkakareba ngo ntakeyendize ntubasa twayigita twabwineje media stronger tukabwena na za TVs ntubasa kwegita tugiye kitwakora Rasta Chaz tutakesimire tugire kitwabanza tukamukora nashikira Chaz nagira ntinyuwe eje niyo dream yanje nico kiroto cyanje kindebero mu mutwe ninde abantu bahwera abandi Kampala abantu bahwera hunkai yuwareba umuntu ine so successful utekateka ngo yabikora nko muntu but there are other many people behind the successful of that show or that concert so kuna mugambire nangwa nyewe nkanti izukira besongozi wenyine nabo yaresere so kuna agambire nawe namubuza yangira ati for instance yangambira besongozi barumba Queen Marioni harimo Sister Charity harimo Red Diana harimo Maria Mutadatine binji benye nabuyayi abuya mwe nabuya abuyatahizo mu industry konga twikeze ngwito tukaza kukura twashanga industry ruho erimu na nabanda bayi batari yo harumba musyo harumbo gabo kufu konka nabo kiza kuba penetrating kubabuza ushanga ngogwa ino mukono muhango omukutandika kwabo so nagira ahabwa kitakwegita tukagira okutwampushinga because Rasta Chaz wagumerewe abamwe bagire mbarga mbazo business abamwe bazo mbinda abandi baremwe abandi bayazura konka we yakora ki yaguma up to now show ya man munonga terrorist Rasta Chaz neba ne misinga neba ne ine kikuburama so kuna mugambire yaje at idea we bare kunkaka ni cyetage mikono ngo muntu we no kutina tukakora ki tukaburama yaje ati ncyetage mikono twabanza tukatandika kare hateke kimuriye n'umureba ntubanzura tukatandika kare twabanza twa meeting aba besongozi ubona twatandika kare twabanza twarundo umwanya batusaba sente zabanza zatuburra kandi nanye wenyine waresere idea ushanga nimba ndibizo bundi nanya nterera nkora ki mbora kusyayitukira tukaruka tukagira ngo hati cyakire kubasa kuba na waronda abantu be aba bakwizuka because nyabesongozi aba mwe nkanta kozereki ntaro konko yizuke mu batari nabesongozi abucyazi yaresere direct buri muntu akozere kivura tani kirasije champion manya rage batndati ne ba chart buri muntu arakozere kivura at least Rasta Chaz aramuhira umuzi abamwe yabahandikira abandi yabashobozo mu studio zeyo sanga umuntu ayineke mitware 5 ekesho cyo bambashoboreze mitware 3 so twagira ngo abantu abo bona twegite na nundi zo ukumanga Rasta Chaz wotine eki yamukorira at least yawurikize music twena twegite turebo kutwakora Rasta Chaz ninga si Charles Rwanga ekivuru cyango tumuzweke kirunga twete nabagenye bakuru bagire ngo ubwo musizana legend ashire kuba legend akaba respected konke byo byona twanze bikora tukunganya muna kasente because akatandika ine raise band abeshongo zaba kata kuza kubabasa kuyabatine band hakoze reki ahari mwene ejo band naye kakora ki ekahwa so turebe ncheta gisaki ejo band kugaruka abantu kuba kutwera bakatushorereza sente tukatunga mu sente nyingi twazihereza Chaz na nabantu abandi bace nibabasa kwegita bagaro raise band dene base kwera ba burti na nabandi batakatandikire kugira ngo because twikirize ngo kwezabwiza ubwera nga abantu binja bine talent bari kunka twine shows inche namwe ninsima wabo gukora za nankeje neheje imwine hariya session hariyo made in Barara kugira ngo ebyo byivuru byabaho banankogwa aba bashayishayi nimwe bakoretwa talent zabo kuba discovered so niyo nico kirote kinatungire kandi kunakire Rasta Chaz yakibayinga ninga yakikiriza mwene hata hano twakora ki no twasya
ayitwende mikono yanyu ayitwende obuhabuzi bwanyu abo kuba twenda tukirekere Chaz ninga tukirekere nyowe ninga tukirekere Kansara Amon ninga tukirekere Rama n'ikintu kitu twena cha succeedinga nchimanyisa kutwe twakwata Chaz hati next time tugira nkashi hati Kansara Amon iwe tokwenda kamerensi tukakora tuta kureba Kansara Amon yabwe na kameransi because umuntu omuyana abasa kwegurira kamera what about abantu igana tubakamugurira kamera isatu mwese noja abantu ati nindeba nkore media na director takozire kitaro kunkati email yene ekora ki netambura bwo kuba harwa abakozi so we need to support each other nanye niza ndikujanyenda kutandika comedy night mumpere ninga nyenda chona buri muntu wena na no kugaidinga aro kushangoriye cya kutandika maybe nikirungi konka kiryo mu muhanda gutaru so briefly niyo idea John ko yatandikire etyo kandi nimbashemerwa mwe bare kwija mwene ningira ngo akazindarunka garo wa moderator kandi nyowe ibigambo byanje byakomaho for now thank you so much. Okay motero ibigambo by'urugendo rwa MP3 mereza Valentine Kachaina kuyabishobora kuyabugambaho abeshongoza abato bitatu abakira muri Megaton Field Marshal na Roblox Music nawe namuri baha so mwebare program so ibigambo mwagurira antuza kutandikira omwari yomwe ayimuke agambeho ayeshonga ye then nijya tugumize mahombo rapora bagamba ibintu by'ishonga kagigambo kujyanti simani music bagamba dore baba music bajyango by'ishongore byanyu ntabwo enshi bitakutrendinga n'abajyanti ikintu ine kwa rwa regent ngara Rasta Chaz chi HTMS abo shonge okay abo shonge yabo ibintu bikahinduka hati no shanga omuyimbi no shanga shongozi hata kare ko kushanga Rasta Chaz ni bimwe ni makutandika Rasta Chaz I remember arujyango bakaba ta recording akachitera live agena no budongo bayikonkate nore hata chiroka China jeshano genda kuza kuzasho noshanga batekonga ba Rasta Chaz akagenda bakunganya abantu aho batandika ko ishongore gishaba abantu bakora bije Rasta Chaz ikintu ni mako kutsitamana umuntu wakozera kintu ejo imbera turagera bere mutushangire ikintu cyakozira iki cyate nico mwana ruguruka yakatwora cyakatera hiti kandi tukakora tukajipiki so mushaka pambana apambine kintu noni nire nko mushatu ine kumuhagira nyuma abantu mwe n'amazima abeshongoza mwe of course tino ndija dai Rasta Chaz amazima no umuntu atire kintu akapamba n'ikintu cye regent umushana akikire nakire korabaho inde twagira umuntu n'umutima gumwe Roblox toka abantu okay yebare mnonga siba kuba ubirifu ya okay katwakire prerequisite Yeah, once again kamba se kubakira no kubashemerwa akitwizamu nyowe personally ko muntu na Kachaina yagamba aha abantu Rasta Chaz abaresere nyoniza kugira ndarubona aba inspiring dire aba motivating dire abo mweshongoza nkanye nyoka banza kureche shongoro chako intakateka teche no kweshongora ndukundo kweshongora kuka nachurira cyane ngana uryankorerwa kikahaye aho twatandikire kugira n'amahirwe kugira ngo ibintu basa kutandika kweshongora mushijo so ni nyeta buri umuntu wena aryokwe twatandikira izoba kunka buri umuntu wena ari yaherokwe aheru yambarira ngayo ku Rasta Chaz icyakorire Western music industry mwije bantu mwe tumhagire tumwereke rukundo yature natwereka ngoko kuri abeshongozi biza actually niyo rukundo Rasta Chaz yature natwereka mwe ni mwabaryokwe mwe n'abagizi bitu mwije bantu mwe tuhagire Rasta Chaz tumujweke kirunga ya blessings. I love you guys. Bari mnonga sijya kuza kurata no kongera kubamanyisa abariyemba tureba nabaturikize ngumbwenu ekivure ikintu za kushiteka ibiro byo tukitireho ibiro byo kwezi 20 byo kwezo ko kubanza kandi kiza kuba kiri umurimba Rasta ningo mu rembo rwambara university in kandi ufitahamu nguza kuba uyo mutwaro gumwe VIP mitwaro 2 kandi meza y'abantu mukaganiza kubiri ya mitwaro 5 so ni yengirejo esheme kubasa kuba netambura buryo mwari kusevinga akatandika kusevinga. Okay katwakire cyane webare mnonga shukran MC nyowe nimbanza kusima Rasta our legend itwe nkabeshongozo kutuinspiringa ngoko nanagambere it is very important okusima umuntu yaba kiruho
no mugisha gw'amani kugira ngo tuza kujweka Rasta Chaz ahabwa ibintu byatukorire bamwe timu yitwa biretwine Kampala n'umwishuka akabozi brieflet ndatina kuyatutebize okuba bireba abantu batera shoza babashija oshanga orarebere motoka ezizi kupakire bikade emigugu abantu abo kuba bari yamutwe oshanga tindatina kajyato umwe bakaba babarenka tipa agenda kuyisenga muzinda arahiguraho ezo risk sitwe tukozere ki tutuzirabiremo oshanga ejo raise band aba bakwinu Mario ningerezo story nibo bakuzimanya oshanga ugenzera muzindaro batere kina kubino hanuka yo nokora ki so konkezo risks ezo zona bakaziturabira mu ba Rasta Chaz. Rasta Chaz nyenda kusima mnonga ahabwo kuba empaji mpango umuti guhami buri omwe itwitwa amataja higo gukora ki ahigarigirire kandi na n'ikindi no kugira ngo Rasta Chaz mazima akatekaho umusingi gutabwire kurunji guturumwe kokote guhami kugira ngo buri muntu wena rukweshongora especially runyankore rukiga twena inspiration yitu nutugiha hari Rasta Chaz kandi na nubwo umusingi yagutaho mpaka na hatatu atuhanirire gukora yo ka event aja ko muziko gukora yo ki so mbwenu ebiro 20 byo kubanza mwine kuyija tukajweka Rasta Chaz ekirunga abeshongozi bona ba entertainers abantu sponsors nutubetaniye shaheji ekintu twacyanjura Kachaina nyo akaya kindirire munagira nti nanye narira mubatahi banje abamwe abeshongozi tine muntu wena aruko kanisa ngo Rasta Chaz tatire witafari kandi riri ya block 99 erahami so mwijebiro 20 byo kubanza university ini tujweke Rasta Chaz kirunga ahabo musinjo gwatire hwa ndongo yitu twena erikutubisa right now. Thank you so much. Okay, kazo wa Robbers ndijire mu ndugumwe kandi ukabone watembera mu fashion ya press conference ya yomwami Chaz. New Chaz ni mweta Ankole by the way. Beskare kanya tina ko benyine background yo kustanya ngo kugamba nyomba shongozi ntarebera Chaz. Kakura Katera and Yatsebe district where he comes from and when ningamba music mu Rubizi magwamanga bara Chaz there's nothing I can do in Rubizi in the Chaz. My sponsor terjire kuherukayo Rubizi I went with him can't Katera try to achieve so I believe we need Rasta Chaz. Actually don't feeling akubi kushanga mwe abantu abo bakwe bajya tingo bare by the way. I hope like maybe if we make talk in the conferences, we shall have people have conference room before even the real dog concert. Chaz is a legend and he's an example to us. We emulate a lot Kurgaharwe. So ninyeta abantu mwena himu mwena abantu obori mbara obori kazo ntungamo ijobe ya kuhatira Chaz traveling ije mbara university in supporting Chaz. Chaz akatekaho a big image mu Uganda yona basically Ankole. Nyineka simple story kuchakubeza abantu. Ankole we are kalta kurwa radio by the way. Kachaina kya kwasabona na yuko media. Akaro radio moja radio Uganda. Radio ekete Uganda. No Ankole kurwa actually ebrango mu Ankole kikachi bachinga kintu cyokutangaza mnongo. But Chaz ya breaking a syndrome na bagenzi be batekaho something that we are all standing on. Funa strengths. So ninjira zangu hata Chaz enongo ya Ankole takubenga. So I'm imploring all other people who are out there artists, let us post this, let us share this until okukubanza tukijurachi university. I pledge my support to Mr. Chaz. I will be there until the last day. Thank you so much. Thank you so much. Katwatire omuchara kazi Queen Marion. Yeah, thank you so much and shukran. Bamiti house mwena nimbaza kusema ba fans bitu abatuberiro from day one ogwo mushija tinyine binji byo kumugambaho. One, I call him Papa. Why? Because he groomed me from day one. Rasta Chaz nkamanya ndukutandika kushuna mabere wari arukitera nabyabe bakitire nyo kantoroka ishomero ngiyo msekendo ndukutoroka nkabike binushu byanje evampa kuri ishomero ndukwenda kutaho musho yaba kubareba bari aba Romax band
ntere nturi so okutwahereza barugom Romax band kuba tanche raise band I felt like I should do it kuna mushirire for the very first time jokingly inabire nchira kutere cheyo omuchifumuro azandukushoma atarangumiza kaikanangira can you sing namje ntwenyesho ngoro muchachi na ishomero akanshababo yashongoro bibire cya Juliana Kanyomozi na Celine Dion nabyeshongora imire lakazira ati waraba mu interview wasinga from then naba part of raised band abana abizira hati bashangira ibintu babyorobize konka mani gwana gomshijo actually it's not all about Ankole yonka kwereka Chaz atitire great when Western yona Chazo gutubire tukaturuga hatuza rwimi Chaz atere chide ya kijura tuzaza okomundo okombatoro ko za chegegwa Chaz tine music hata gichize tine muzuta kumanya Rasta Chaz no mukiyukuru na manyoru sabena na manyechi jumecho nyewe I remember omurundi gwo kubanza my mother akata kuchimangu nyeshongora with my family nkabikora undercover nkantoro kayishomero one time kandi achirowere turi ya drive bine show classic by then tukaturi ba dancers we didn't know that we could sing so tukantunumiro ndongo tunyura music tukaturi ba dancer babo tukuba backinga moto kaya shuma university in now my mother was coming from town wabira ina ndeba amza agambi sina ngo gutumhara wawe mama yayitegereza tusabiziro opati bituri buco bwana tuturi buto opati busabuye tugira drive ntuzina obure tukatuka drive zo kuzina kuzaho my mother looked at me and she was like really yantegerezo muka kuna atahire nkariye nko nzanje zishikire yanjira no ngumanya namja mama you know I love music mwenye wine ushara maraka intwe nichikora mwenu sasira. That's when she told me and that kurugerizo bani mangu no kuna mix you go and do your own music yeshongore byawo nkachi motoka ina kureba tena gukunda kuna garuche nisha nagambira so bija nareba byateganisa abazire banje nafuna kuna banza kwenyurura mukachi aho nto nafuna idea kuze nkati composing akeshongoro ka driver wanje that was in senior 4 kuna izeka composing na ichirogo mwami still as my papa hata nakanisha mjanti actually tukatira kuza performing somewhere yahura ngo abana be yaba grooming je hina bakuza performing that was actual tale akafayo yija na team yona bahika ta performing abaru taheza yija backstage yatwebaza yatsima mwebali hateza mtu akora band ishi hatu akora raise ishire byomena keshongoro keba Lady Diana ba Bedstone mwantu kuchitera Diana gutukariya henko nizishire ogo msharu kututera just kugira ngo microphone bajikwata bati a stage one no ija no ijoti I remember one time I hope ya akora show we no mukazi we abantu aba by then Sister Charity ari kutogesa discipline na no kwata time tukayika shot wazo mu dressing room birimo yatore byeye time kayika kutere cyeshongoro cya okore wataka jure blouse we nakuchitera niyo kumenya ko rije yo mento ne kurabama one time akatere shongo mento yanje nkija nyine pauda hamisho wena kubanka nachite konti bateramento yanje cyarita kabara kugira ngo toka kwira ngo cyane cyawe ukote ko crashinga hakube nko nizi akatsimbire nko naho munshonda aturambika kandi atutera tuziryaje kandi tuzicereza so twatasime Rasta Chaz nk'abana ba Western region twatize tukamrecognizinga tukamujweke kirunga honestly tuba tutakumanya iturukwetenga because naba batarabero mu ngaro zeni binja ba inspiring jire kandi hata bacho na inspiring he has never given up from day one arwanira abana taro nyinji agreementsira abana binji kandi agerizeho buri mwana okumuhabura mu ngeri yeyo chokora regime ya Rasta Chaz twena twine mico mirungi when it comes to ombantu tina bana bachazo kurira ngo ariyo mbine mtakwenda gamba ino kuyatu grooming zakateka muje mico yo kwetwara jo mbantu na nomba fans bit so we thank him so much buri muntu we namye Uganda hari naba Kampala muje mutagire naba kasese naba bundi bujo abakabale abatsoro muje omushijo gutumujweke kirunga because he deserves more than that leka university ineboge buri omwe ebe record muntu jihende we thank you so much no mtaro gumo kutahamu emtare ebiri vepe mtaro 50 tebo y'abantu mukaga bero 20 reka tuchitire nawe mbwenu tumusima churire nabare mnongo nabakira nanyemwe nyenda kusima Rasta nyoni nyenda kubagambira nanye ku rugombo tonga Queen Mario no kuyagamba nkama ni mpora Rasta Chaz mani ngamera senkuri yanye na kaka wanye majant konkogo msiza na Chaza bagumani bansheshera mbajantu wande nyenda kureba Rasta Chaz hato baguma mbaja
ubwo mwana niyo nenda kuroka bo mweshongozi like data bujanyoka kola na jaja wanye na senkuru wanye na kaka wanje na senkuru hati niza naza Kampala niza nabuza anti wanje kanchi liyo mwana mjantu konka Rasta Chaz na yeshongora nkahi yanja tkonka skat ko gurchere mbara ko jire Kampala ko musijere mbara hati kini zire mbara na jatine ku joining a music na kuna manager tkonka shi Rasta Chaz niza kumuyunga mureba TV ntakumanya so niza najati nyine kumuronda by the way wakata kumanya amanyene no bahati kumanya Chazi kurangu yamanya ni last week but one akana hura shy umwe mushango mushozi muramusya konka mbanta muri hatanduho so akangira by the way akagambira unique na no mushondi zo mweshongozi ime baby yabajati nondera yo mwishye tugera tuze kweshongora haza bantera last week but one ni musima okugena nawe akampereza kakagisa omushonke shongora kandi akakunda mnonga music yanje njo mukoreberande na hakanja nti mwana we butosha nko tuyeno yeshongoro tinte atashko inebyo shongoro birungi ati ninzaguma ninkutwara naguma nafuna gig kandi nekinde kinkwenda kumusimera ni kimwe kuza kuntera korangu nijaha aka mwenu abe naza kuntera jati zo nshango mwanya guti ngire kina kugambera konka ni musima mnonga aizire yanshanga na murumo gwanje gukora yizana unique nyon kujango bundi Chazi na biha kuza kureba bambe ya mureta nkahi murumo musima mnonga bambi okwiza okiza murumo atarinye ya kuronda ninkusima mnonga abantu mwena abakureba nimbeta mwize bambe tuzweke Rasta Chaz churunga niwe legend wita ukubakangira ati shayi ati mu mwiziro music ebintu byona byabireje ati tukatandika kubi ati so muntu yakweta izano yuruka atkanyonyine kubaberaho imwe abana bato kumwe batangiye kweshongora mwe ninkusima munonga mwize tumusagike ebero 20 a university ino kutamuno mtwaro VIP ne mtwaro ebitebo ne mtwaro 50 nimbasima mwe bali munonga okay ugalomani mchara shai anyowenkani Chaz niyoka chitahuma ganje tine mwisho muzarve ai roncho Western Uganda kanita kaka kuzali chirba kandi ubundi zayo binakora bacyo bacimanye tibasha basende chirbawo kandi yakumani ikora shi nikora nibe so ajo dete najukereza amina najukereza kumamu nyondo twari ubiri tabone mtwaro batana abantu mukaga ngokwe y'abantu mukaga ya kunkuza side yo kugamba Rasta Chaz noni mtwaraga muzeye because ngazarwa na shango mu rwe bikona Rasta Chaz yakire na munija nakora hunka danso mu video yaho yakwirima na nyebire legend ya konka ninyeta abantu mwena muje twagire muzeyi witu okozere music tweshongora akona ndakukamanya we yatwire exturi no shahuru nyankoro atiri sinturebana nayo rubatero simu basime kiturukora kiturukora konka nabwo amana geye so ninyeta abantu bona rukumana bona hagiro nyankore mwe narukunda muje twagire Rasta Chaz tumusagike tube nawe tuteke hengure yeye murekure Kaka chira mwisho smart Henry amaraka n'umugabo atine gusenga izoba eryo nguza kuba kuryo mu za kuhemba tuzakorara ntemba mutizana za jacket kuzetenga za jacket I think izoba eryo nzakuba ryo yamana ikintu bagambira mwajora disc yawe kero mwenko ni konkate disc yi adier mweze nyini na nezi kunga aya chugumere kandi izobe ryo toro Chaz abantu twandusha bamwize abanje bakubemba hagera mati I think nimbasha bamwize tubanze twagere Chaz wararijeho undi jaze ona numukire mutatu akora we na tune yona Chaz
kiri mu stand Sumure disc. mwesotinge. Yo nabyo mugirinde. Nize mukagire. Thank you. Okay, Bo Ruti. Yes. Mwebare abanyamahurire. Mwebare nani mwabesongozi mwe nababasa kwiza. Ebya Rasta Chaz byo nbyegambera. Endonga gitire, endonga gikorire. Anu bagirangu success. Tokajimeza ringera ariwe byofunire munkiyo. Konka abantu abo kuretera nabo bagire kibabo. Yo success. Kandi Rasta Chaz aina abantu aba training ne bakababo mugaso munonga. So kandi bakatera endongo. So omusiza kozere mureke tumahagire endongo na supporting ani twabesongoza bache na kuterera kasima jatiwe bo koroti ekintu kachagera mu kiti tereza mu so no musaru kunde endongo kandi agikorire mwize tumagire ebirono 20 byo kokubanza. Yes okutamu no mutwaro VIP nechebiri 50 nemeza y'abantu mutwaro mwize tumagire abesongozi mwena abantu mwena yimuri musakorire endongo akakanyeba izo ngando ho Kampala twatugire yo kari ngabesongozi na twabire tugire batugira nkonkimwe abatizana Chazi bweno reba ngwizina endongo ya Ankole Chazi toka mutahari nayo so mureke tumusupporting ngamutijwire twatizuyire mwene omusiza kozire mureke tumagire mwe bari muno. Okay, Kachaina Megaton. Mwe bari munonga abanyamakuru abirira kabaringa eventage press conference ya Rasta Chaz. Nyo Chaz ni mugamba honko mushira wa man munonga kuba Chaz no mutabanze kumuteza show zo kwezi kona tukutambura Western region yona ikitiriza ntina mukenene mboka. True. So when Rasta Chaz we bari munonga kumpa chance ndiro kakore chesho muroni wenye mimi tuna mu studio chiriyo tunakushoza noreba ngo ari friendly munonga so mbwenu Rasta Chaz na yiniza ku bantu hebero 20 bya January kandi twina tuchimanya kuri nyina kesho ngoro kasi kino yeshongore tuna tujengo Rasta Chaz noha aya songwire kuchizara ke yube Rasta Chaz machire yawa thank you very much. Okay, mutero kwa okay. Korda yoke Kachaina nakapiga yakambe ngo twenda kire kwebenda. Ilizoba no Rasta Chaz konkeche kintu mchabakamba no gusinga. Kamparete kintu cyo bakireta ko mweshongoza abeshongoza beshukaho bamusupporting atine ne cyara cyane. Abeshongono kebi ngabiri atera Africa na Jesus. Champion gudo Canada kutera rugo. So anijana nechi ni twashita mama na support ngalo shogozi gitu. Oba inebya shogoro bishatuwa mukaza tukajamba no ebene mara tuyiteba media house zona afuno mwanya tumsupporting nyeje ngomure ko gumwe gutura ye twataka kura fana umujete bene so andi kwakira umujeni wita mukuru nakantu kunanisha bokachi bwenu nanishaba abandi abantu cyo kubanza rumuza kuri abeshongozi baruho bake kunkana umumani ufutandika ikikumanyisa wakurinda ngubona hinabariza kuba bareba twatandika kunka wabeto umwe najya tuchazinye bihembe manira dogo so abandi nibiza kwija bamwe tubesere abandi tuza kubeta abandi ngira umwajura kunka hato muranga gwanje umuntu gumfiterana utera abandi abantu abatari beshongozi na munonga bari byo butegeki mazima ko kuzomuza comedy store anoreba ba MPs bingi mwen hati ni to mu Uganda aba MPs bita Ankole ba chairman LC5 mureke kugumana murinda omwesongozi ngo akore cyesongoro mundo burendo kushashura wabo yesimbiri niwo ngo bwiro bwine kurdayoka kwatagana ni to tubashaba abamwe bija kubahandikira kunka niwe cikore urebe muno basa kwija obugurira abatezi babo buru ticket bakiza bakataha ngo kureba uko bakora mbimihiro abantu bashajika abantu babo murugeyo ba MPs ba minister ihanga ryona n'ubyakuba president ni uryo mwesongozi omisho ga kamera president Yoweri Kaguta Museveni na kweta kivuri cya Rasta Chaz akivuri citu ebiruma 20 byo kwezi okukubanza omuri university ino muri Imbara uryo mwesongozi konkana buru president witu muwaso uryo muntu akuru rumo turiyent koraki uruturiyentu gamba
nani yeta president maisa ba cabinet ministers ba MPs ni mbeta o prime minister in Salaband kurebero ryo mushozo kwepicha uko basa kwagira ba Kampala tukine shonga nacho niwe izo twagiri babase kwa bakwandikire niwe tuza kwandikira konka twena maura ngo no wankore mu muhereza amani make deni kintu cyakiga handi ukihereza amani mingi abayimba be Kampala na mu yankore usinganye no Rasta Charz ngakube bifuru soba papa misachi abayimbi bona bariyeyo muje mutuberereho posting omuyimbi ono jangu bobosobolo kujja no tuberereho ba supporting in any way you can support. This is not for Western only, this is not for Rasta Charz. Let's combine effort together and we support this. When it becomes a success, it becomes a success even to the government of Uganda, to the economy of Uganda. Bingi bamanyire mu conference nizikira kuzaho ekivuru kiri kuza gukora ki kuza kubaho konke kintu cya burizo tibivure bitwire nibaho byo kugira bato mwezi gumwe ntwenda buri omamanye banywani bita ba boda mutandike ku savinga banywani bita bari yo kombyara abahinji abari bunyaruguru cyaza ibo ntwenda turengwe motoka za bus za bunyaruguru kwenda ki kwenda abantu za bus za kabare kwenda abantu so twakitandika kare kizo misho gabantu kandi kikusaba abantu ba media nito twenyine arukushanga umuntu cyazo no muhagira no mukunda konka tukimanya ngo kumuteka status yawe kine kikora ki ekikongera okumuteka TikTok yawe Facebook kine kikora ki ekikongera okutaginga ukamutaginga ngenda buri muntu hati yakugira atataginga Rasta Charz ataginga abantu bona ngo kuntwire ni ndeba abantu bataginga ekintu cyona kizure buri hamwe usange mbwena hati bari yombe kwase ikintu kimwe security kugiye twonka sho mwanya akagumire muke tukore tujye nkaturanje tugwize planning cyo mwako gukora ki gukora ta mwebari muno. Okay, thank you so much Mereza Barita ni Kachaina. So twakwachira mujeni wito mukuru Rasta Charz. Yes. Okay. Webare mukuru Shukran moderator abanyamakuru abijaha abeshongozi bagenzi banje nyokwanje no kusima kureka ntaka simere kweyongerayo nanyenda kutangaza ho kaci acha Queen Marionette anagamba ngo nkambatire inkoni cha powder nkambatire inkoni abo kuba na no mwishomero bakaba tutire inkoni zo batutira kugira ngo bakamba tutira abo kugira ngo bakamba twanga bakamba tutira kutiteko mu direction y'iceme kuba turumu enkonezi nabatire nzo zabahindurire kibaye bariya billboard izo nkanyine rage no yabe najya twonko mbafuteganise nyonkanda tinda futeganise nzo mukugeranda buriya manyo ko kirfara abo kuba ndo ko kirfara kirukutina abantu abo kuba bayide nakayine cyeshongoro kimu ikinde bindi nkambe mutirira keyboard so enkonezi nabe nimbatera nkanyenda kubashepinga kubiha mu iki talent ngani ndangu mujine konka nkureba ngo mukinemo kuzana so nkanyenda kubatererezo marayini mwenyine mukaterera konka nimba sima mnonga beshongozi bagenzi banje abo kubasa kuteka ngo kora kurete kiteka teko nkeshi kugira ngo munsime ahabwa omusinge gwa music ogunatiro nanyenyongera kweta abantu abahagizi banje abanyabuzare banywani banje stakeholders bo mwihango mu Valentine no kuyagamba MPs government officials nabandi mwije mwena twatere hamwe abeshongozi ba shazire mu kugira ngo banjweke kirunga nekintu kirunja abo kuba bamwe kamiliyoni akajango basimo genzi kongambo nchaba kirunji kugira ngo babasa kugira ngo batiming up bansime nchiru mbwenu ntubeta mwena mwije kandi na necho echo kugaraho raise band ejo Queen Marionette yabashoboraho ngo tukaba tugenda tuzacurore tuzakweshongora tujya bikaba bigumire okutembura kaba kugumire okutembura music ya burengero izoba konka mukama katuyamba twabasa kukikora cyabaho kandi gwabo musinje ogwabandi bona bizire bakatemberaho abwenche nibanyeta legend abwenche nibanyeta papa nibanyeta so and so
ninye nahandikire cyeshongoro cyabandize kuterwa a radios chornyankore ecyatirwe umunsi yona echa grade cha Sister Charity ninye nacyandikire ngachi producing mu studio bakachitera umunsi yona kushikana kuchitera BBC. Yes. So bamba jarangu ama legend aba umuntu nabaso tararuka kucyetegereza konka ni byinji ebinkorire this industry ebikunyetesa legend ni mbeta mwije ahizoberyo ebiro 20 yo kwezi ko kubanza a university ini mwize mutishagice kandi tubase kurundana makasente akakubasa garo raise band then raise band ejo niyo yaresire iniyo yatuterireho omusingi ogutwatembireho obwahati ntutekateka ngo raise band ejo yabegarukireho nebasa kongera kuyambana n'abandi bana aho kwato mwana nazo mu studio akoresha eshongoro chikora na video bachitera TV yes bachitera radio yes konka one okore byeshongoro otakuza stage kubyeshongora nabwe kubitunga mukwawe nokubakora kucheko konka twatu ine raise band tukujango ntoganizinga shows abana biza beshongora ebyo matwatu byine matenre ya ine launch takuza kugumirwa ebyo mambiza kubabiruho robros ya ine kashoke akiya tebekanisa samhoya ntubantu wanguhirwa kwera omwe turimo akora na concerts kujango ze kweshongora abantu bitu abo kugumirwa abo kuburwa abo kubura ibyo kukozesa konke byo kukozesa byaberuho ntwanguhirwa ntutere ndongo yitu negendo misho nitwe ntuzarurengo rundi mwebare mnonga. Okay, mutero mbyamani konka itakaje mu bibuzo umuntu ayoke akayenze kumanya Rasta Chaz inga Chaz wanga noha umuntu ogware nenda kumanya umuko we niwo wano marire ina bantu batabiri kusponsoringa companies. Okay, kamera kero lingi aba eche kibuzo nangwa kitwire kige kibuzo bakujara nkonka we Rasta Chaz noha Rasta Chaz urgai nyowe nyina mazina mingi by the way konka mazina agari aha nyenago agobuzarwa agaria abara yabatisimu nyenago kushoma nyene nago kweshongora so nyina mazina mingi konka nyowe nbanyeta Didas Rasta Charz ndienzarwa ya Bunyaruguru muri Nyakasharu niyo nazarirwe na shomerayo primary Rugazi na Rugazi na za Uganda Matters Kampala Rubaga Boys na shomerayo senior 1 na senior 2 senior 3 na za Masheruka ya ishomerero babembeta tai train the youth effort okwenho kunashireyo nashanga mukama wishomero arukunda munonge ibintu bya music so namjanti nimanya kutira instruments tukagure instruments tukatandika school band amushiza nanka idea ajibayinga twaza Kampala twagure byoma twabireta twabisya ishomero na training abandi omuri aba na training rero twayo tya ishomero harimo Katodisani harimo Emere Chikazi harimo Charity harimo Bedsoni iba wa Lady Diana Martin harimo akaro ndizo umusigazi konka akari umunyarwanda yakagenda bamweta Nicholas harimo ishimba mweta Susan konka byo kweshongara kaza yabiteka rubazu na nabandi so ba Michael Alex nabandi twatandika school band aza twagitera tayi band yaba tayi band yaranganwa burhamwe so okwenho nire idea kujango twahirize kushoma abana nagaraka nabarundana twatandika raise band so nko twatandiketyo nabandi ba Mario ni ba Lady Mariam bahinga kumanimba leta mu mpora nabo ni imba training cha Romax it was raise band. It was raise band niyo yatandike raise band hati wa Romax pub
izatugira ati muize mugume mukora ananka pub yanje hatsi kugira ngo bande kane kora pub Romax pub so yaba Romax band aba Romax so yaba Romax, but it was Roy's band so ne itwarjire Romax da ke Roy's band so nibyebyo niyo nanka Sister Charity namugamba of course Charity nwako bizamutwe so ubwo nubwo komoko bwanje nubwo okunyizere ni nkora music icyamuheru ni shaba munonga kandi ni nyeta abakubasa kutwataraho sponsors companies ntuza kuba icyo kintu ni cyango munonga ntuza kuciranga munonga ntuza kwesa radio zone zo mu burenge rwizoba including Capital Radio NTV by the wogo mukoro nuguza kubagurya NTV live nuguza kubagurya NTV live so ntubeta sponsors muize mu sponsoring nito tubarangire ibintu byanyu nanka media ziriyaha TVZ zona zizakubane nzirango mukorogu so ntweta sponsors muize mu sponsoring tutere ikintu kigenda mumisho. Okay, thank you so much Obugaro atwapakira yo apakire buzo kabisha tuninga bena ninga bitano cyawaso tuzaptankira saidia tantire aile chibuzo wenda wasamchu. It's okay. Rasta Charz has been praised and hyped. Thank you for catching up others. Thank you for continuing others. I personally watched Jim Kasese when I was around senior too. Thank you for the long journey. But my question is, do you think using that platform, do you think it's going to make like unity for the musicians in the Ankole region? For example, like Kasese, they had one of Kachaina, whereby all musicians came, every mkonjo. For them now, when you're a musician singing, every musician must come. Now I'm going to use the same thing to copy the Kampalas, the Baganda style, to copy the Bakonjo style now. Echo chiri self-explanatory. Abo kwatu wabare bahanko kubari already echo chabire ocho kugira ngo nkiza ku uniting. Kachaina ko yagambere abo kugira ngo akuriyo kutandika twari meeting namba ko nkakuronogera ngo twagira ngo bona bije bakabe bari binje munonga. So next round untuza kuveta bona tungo mwanya mu muhango ho kucira ariyobu bona nabaza kubabaro echo cyo mbwenu nkiza kuretera nanka nabishongozi ba burengeri yuzoba unity ya mani. On the same note, he had asked ngo kigambo tumuzote chirunga mukira yaho abashongozi byango. But I think this was chosen by people here, right? We believe because we agree that Charz is a legend. So if he's a legend, we give him a victor's crown. He has fought for this and he deserves it. Attorney to mean attorney. Okay, Councillor Amon. Okunokushaba kugira teka yanje. Ninga bokundu kuteka. Abo kwani teka nyo omuteka teko kwanje. Rasta kuyangambira kintu. Tindi yahabwa sente. Tindi yahabwa industry. Obali mamu Rasta yachikola. Nyenja kani basa kujya mwije celebrating Western Uganda. Yeah, true. Mwije na nyemwemere na. Na ine idea dufiteka teka. Waza kombye shongoro ya Rasta Charz. Ibe myaka 20 ningi 10. Tukiyeje shongoro echi. Tukakora video yonse. Tukapromotinga show. Turupromotinga eche shongoro echo. Kuko arebe na magendo. That's the point by the way. Ya nanko. Nichifuna eya kure. Stambura na show kandi ureda abantu bakucimanye yabirira hit. That's my I nindekateka. Konjera and repeated all his songs in order to collect money for the family. Konjera cha Councillor Amoni
ekyo nakyo nikibasa kukorwa kugira ngu tupikinge ekyeshongoro tukikorere video trending konka hariho na n'ebyeshongoro ebindi ebiri omu studio already ebiriyo nibikorwa nabyo bikwongera ahari ekyo nakyo nikibasa kusupplementinga ugati kumanyana na kiriya kikabire ninde bakine impact but me I think I support the old song. I redo true exactly. We can as well do the audio actually by the way Chizuma and also Bernard those one can yes, thank you so much. That's a good one. And it must be true. That one is yes. Rasta Chaz yagirango kuyagirango ayonayo Rasta Chaz yagirango achona achira ba sponsors so right now tokwasa kugirango ngo ajirenga abantu ngo tickets au may never know MTN wasakwisha nejangu yo nenda kusponsoring ngo umuntu agire ngo kutamune kumitana then MTN no shora na momo pay simanyo wachenga ngamba so right now it's too early for that. It's too early for that. In fact nko kuyachobora tukirinzire nanka tukirinzire MTN kutugarukamu then tukabona na nabanda bakubasa kuzana other companies then tukabona okay basi bari munonga umufunzi konkarama wateka hori chiko rundaho ari munabira obono warubirizi Rangira film na nyine guys umufunzi bagamba we are calling upon sponsors to come through konka nitwenda kumanye nandi sponsor ni mchire roha kandi how can I get in touch with you okay atecha chinotinge twachire Kagame na wabuze chibuzo yo you can come camera aza nashimira guhano kuno yayiza kuno yo muchwezi nyono mangu mangu kuno maxi nashimira kureba Rasta Chaz ngo kutabituraga no kutabitugira mutuwa yo nakora show wenu bashikiza haza nanye kanye nenda kuhuza kugira kwabo kigambire kare show kuri abigwireho nuko rabuze mu kiterize kwabo kigambire kugira ngo yene bwabo gambire nyano vuye noza kutansara neza wakigambo utakukiyayo egishow kwera aheze kwa akasenta kararujemu ndwenda tugareho raise band raise band kwera agaruceho neza kutuyamba kuba united neza kutuyamba kore shows no kuleta talent sense wachetegereza no gukora kasense okay katgarke mecha yazini echo kugira ngo hari sponsor na Chiroha na kumandolinga we sponsor ya bariyo arikwenda kuiza kusponsoringa omukoro gwitogu nabasa kumpikirira nyonkanye nabasa kumpikirira nkanye enamba yanje yesimu ni 0 5 3 8 8 ningashi 0 3 8 4 ningashi nabasa kushira omwami Kachaina ninjira niwe nabasa kubahereza enamba yawe then
umuntu yaba ariyo arkwenda kugira ikindi kiyabuza kushoborokerwa nabaza kushikira none mbasa kugamba na sponsor konka real nabwe nimba ningaruka kubitwara woha nimba nimbitwara uwo so main person ekintu eki by the way kamba gambere cyame cyumwa mutakumanya hari uno muntu wabe ari willing kugura ikivuru cya cyazi konka twagira tukwenda kiguzabo kubera bigenderwa byitu umuntu twakura ngo ikintu cyagurwa nanka areba mu sente just cya sente cyonka ntwe ori akajya nyendo cyegeremo so tutwenda kucyagura tukakitoza arbazu yes ni mpamvu takabye ko ibintu byona konka real twenzere ngweje namba ebene marafo now until maybe byarenyese zaketa game namba na niwe yechike hoka cyarbaje I think you can give out your number for na nyesime yanje 082 nkaga na mwenda 5 5 konga habo ba sponsors abo tubyo ntwija kurumba ba sponsor abantu kubarunda kunuya borekere ekindi kansara amon na banywani bitu mwena ba media beazini na baremwe na nkore media eyiti na nabandi TV West Sky TV ekeke nacho mu kigambira abantu arwe interest kuza Kampala ubundi zo promoting shows konkito umuhanga bwitu bwankore tutakora ki tutakuzikunda ecyo kurebera timpa expecting umuntu ombariyaha kwizo kagaruko karebizo ari Rasta Chaz uniwono ndafuta hoki ekivuru ndafuta ekivuru mwene bebato mwene ngo kororwaro bantu mumureke twegite hamwe na nondi zaryokwe ntubasa kubantu kwagira hati iwo joye tunanye kante wundi sanye nabo ningo rwo wakampara no kizara Rasta Chaz amani ujo tunyo kante ho the same day wapi mureke twahagire twena erizoba nayi nembaga nyota mpemba gota because ni nkubande bize ndi amuzindaro ndio mbamuzibenzura nkai ngo kintu cyo cyaba successful makorecho twena tukaba kimwe by the way nabonu wagamba enaku z'omwezi omwaka okujja tubeegaide ba promoters unless ng'osazeho sente zo zisuule nibo oli bagolese muyimbi nti hot cake bogere n'amannya by the way asijja kubagamba naye tubamanyi ba promoters si mu bubi tubasanye neffe ku luno katubererewo abayimbi baffe unless nga sente zagala kuzitta naye oddeeti ennaku z'omwezi 20 nawe omuyimbi gagenda kubukinga ennaku z'omwezi 20 gumanya bikusaza embala kiwedde kugenda kukiddala kubasa kututeraho kurango kivure iki cyakora yes Chirundi niwe president wa ba kamera zuruho zitwiro mwenu betera ba DJ ekintu cyane kutambura disco rabemu akwato n'umuca Rasta Chaz nababine basaga roro ni ba legend mwena rero myaka 50 agiso music industry bashisha mwe bale munonga usore Chaz ni jareti uka ikintu bintu cyo kutambura aba media mwe bale munonga mu mugumo akora yeshongozo batayi ba Chaz mwe bale munonga ba MC ba producer mwe nabija kintu eki mwe bale kumakora mu cyamani na nisho munonga kuba ayizoba nkeri turi mu cyaza mwese bati bajya mukatikeho turebe kintu eki kitimo Chaz ekintu eki nkwabiza za kukitera amina tujye nyuma yacho iheri izuba mpaka turugire mpaka tuchereze sakukirana ko tubaspa esimu tuzine social media tuzuruho at least every day making sure posta ya weriyo buri kimwe cyo tinye nyemba naba DJ batayibanje imbeta ba DJ batayibanje mwena Eta mwena etuma la kore supporting Rasta Chaz, supporting the music of Western Uganda. Kuyeri zoba, DJ rabena playing the music, make sure yesongoro bibiri bya Rasta Chaz byarabamo byakama. Aka chinde nakunda idea y'umushijo bwe yagamba yo kugira ngo mbiyeshongoro byo ine. Yes, nora beshongoza bijya bitwino mu Uganda omo. Yaine event keje mpango ya mani ko ine ka kesi kwa kuringa wao. Ubaneke kisiro banakarungi batika mombekera bati nyo tiko ndiyo kakore umustyle je ya ibagamo yona ngeke do mustyle ngeke ya kambye shongore byo yine
Uine mo cheshongoro ni cyo kumangu. Nesha heja ari byeshongoro bya bitutera mbara every night. Utakachewa. Bastera audio yayo, bastera video iri ya kare. Kwana kari kabi. Just in case shots, ingano tuyamba video no yako etera musente nyinji. Uko kweta barabishoboza ukaba kwa kumanyugwa ruko no bwa kuteka street katambara kuruga hariya. Ife hariya turufutambara bigere ko twakoze video ya utakachikoze. Yes. Iyo musayiro cage bitokagitwereza ukagire kure. Niyo kutambuza basi niyo kumusiya buri cumwe buri umwe nako mu gushange chat trending amo singa agitoye Ebyo Chaz ni kwendeze kivuru cyurungi yo nikora na Vega Radio washobora bageta Jamin uyashama na mpaka shayi 11 na pakoyerwa kubaza pakorwa mukaga imani ya Vega Radio Chaz obrango bwa Vega Radio yo tatamuna 10 umuntu chere everyday Amina. Thank you. Soka tuachire takatira mshamba tuachire JK. Usangana kwata. Hebu mkamera sio. Enga mwana wa kisa. Speak a little bit louder. Yes. Yeah, President. What? Anyway, amazina ni JK's from Alpha Music Entertainment. Studio 49. This is my son. Ayise atete tuwulidde. Echo kubanza nareba uyo mwana agambe cyesongore kira Rasta Chaz yamuhandikira bamo. Nyo Rasta Chaz no yampandikire cyesongore. Echo kubanza kiba kweta makatugoro. Amakatugoro Ukawe akampandikira okenda chikibiri. Nyo kuna kiro mu studio bantera bite byasigara byona nakora ki? Niza yampandikire cyesongore mbakete ndebera. Konka studio yenka shitwantu gamba ngutongera mu raise amani. Ruyare umusindo tugwakora ki tugwata akacandika yagaruka yakishoza nicyo nakitwara owa vein by then vein wanyonjiro so ninkwebaza konka ikinde kinaninza korerukana nacyo nebintu bibere cyo kubanza bakama bamabara nono uraburukanya ndiye ninkwigura kabara kanje mumpo muzinye tera mwene nubwo bwiro butwenda tubarebe ni mu muri kwagira Rasta Chaz twokwe ecyakabiri harwa abandi abantu abaragire muri Rasta Chaz weka mwamurigira yabwa cy'abantu mutakumurigira yo bati aba bantu bakamera bo kureba utakabo ino mukoro utokateka teko ngunoza kuburyaho bashanga mu mbuga yawe bashirira mu muntu n'abantu barbize abantu bo kureba bamwe bine radio zinde zibakoraho binamaka obakwateje obakwate kabiri kace bize bakoreki bakwatira mu kintu cyawe turonda content ebe byo kuronda content yena nagironda by the war no mukana aronde bintu nabigita na editing kandi kindi yo wota kumuha respect ari abandi abantu barahemba muha respect so niwe ine kurenga wayenyigaho wabanka bashayishayo kube kwasira mu bantu wabo bakakora ki bakarugama ecyamuheru n'ecyabantu bitu abahurikiza abakunda music yitu ninga yacaje mazima ntugumantu shwara twagumantu korebe bintu ukaza kurra ngo harimo abantu bisatu harimo abantu bitanu dene oriya karga kampara na kesongoraka shayi 12 ngo mwanya gwakora ki nguhizura ticket zawo nubwo bwire mutuyamaro misho twena tukubasa kubabusho murundu guma hapana kandi nimo mutuzira atsimo muzire babusha n'umyo nozarwana busha so niwe tuze kura ringtone yawe ry'ekesongo cya Robros nangwa titeka ngo teyo cya Chaz cyonga konka tuze kura mwene system yitu yona erge yo murundu gumwe tuwe hagire vibe ba presenters ba radio na TV de na nyembarumu buriyo marengwa yo muzugu yateka yo burizo bakorengu Chaz ikintu cyeye cyo twena twargame cyurire twarimite twabanica. Okay. Kasinza kuba ningamba muchimbangu burwakana tuba tuno jam session kandi yo esare rukuza aro aba media no manyaro ebintu ebikubasa kubaho umuntu akaye vibe neretwa vibe ntayi yayo ntwire nyenda kubatwara out nkanta bagambire so mwize muronde mwizoba just tere yo rwaroko
then turebe n'ensobe zitu twantuganira turukurya turebe ensobe zikirumu tubase kuzitereza zo mu inbox yawo mwaze birutwa sebo kata kigambi ekitole kimine kubanya nyoni za kubaganga tuzakusitama tukora date ni mugaba kaya kingambi kale closing prayer mwebale Munonga before we close abeshongozi mwena murete music yanyu tutera 85% ya Western region area escape launch murete music yanyu tuchenjire mutwe na videos zizeni na audio zizeni na it's an offer kale katochureze tushabe ranga tata ranga mwana rangisha bona takusema twakwebaza habusha hanongezo atumazaha nitukusima webutenso byone kutwatesa na press conference y'igisi n'iboro hamwe nitwe nshabatata ngo kitwatandika oyemere nitwe kandi ngo musingi oguhamire kandi obase okutambira nitwe mpaka habera 20 ya January tubase kwa successful yesu ndishaba ngo turetere ba sponsors okurwo mu shondi na zensi iwe mukama ba locating kandi obahike buri omere kali bibanje hari abona bine sente bitongorize those big government officials byomere kayimchiremo tubase kuyambe kintu kikanchemere omizina lyawe lyongere kuhimisibwa twakuruga haburi umwe yakutora mhanda ngweye twebembere twayishekesha kama yawe paka obuturije gareka kuvuga n'ubundi turi abakurire yona twabishabanzira mu izina eryo mwana wa Yesu Kristo kama wetu amina Kuchiriza ngo nyina mani no zakukakasa ngo nyina mani